ام سپاس دکن جبوی حوالن خواه ین کو ام بیجن هیا اراده گلی وانه هاتیه گاز کرن هیا نها چاوا کو دست بکارو خبات خواه کرنه هیا ایروژی هر وسا دیسا دا تاخان دا خبات خواه دمشینن حوالن هیجا هیجن زانن بانزده سبات هیا نها اراده گلی وانه دبن گاز بکی قریجده لی ام وکی هلبجارتین گل وکی هفسروکین گل چاواکو باور که ممه بکریه باشن kapalı başkan. چاواکو مدگوت اف ریوبریه گله اف شارداریین گلن او مبهورا جبوی باجارن خواه پولیتسیقاyak آفراند وکی ایروژی متجاران نگوت شارداریین مهاتن گاسب گرن ارکامج دستمه دا وکی فرمیت هات دست خستن متجاران وصا نه نری و حیا ایروژی ام جبوی گل ام دناف گلی خودانه و جبوی گلی خود خدمت دکن یه وصا جی ببه لیم به هویه دکن کو ام دمکی نیز دجی شارداری خواج بنقص با قایمان دا دست درخن او دیسا شارداری خوا بکن شارداری گل هوالن هیجا هنجی دزانن ام وک هف شاردار وکی مجلسا باجار مزن و هوالن مین هلبجارتی چاواکو ام بیجن او روژا کو کمیسیون خوا آوا کرن جبوی کو پرسکریکن باجار مبین چاره سر کرن چاواکو او روژا اولی خبات خوا کریه ای روژی دناوا گل دا جبوی وان پرسکریکان خبات خوا دمشینن آنها ای روژی امه کی جان خبات هاتنه کرن کی جان تحریبات سر باجار ما هاتنه کرن یک به یک حوالی ما و سر و باخبن البته که هفسرو که مجوی آخفتن آخوا دبین زمان هنج دزانن حوالن هجا دبشیا کارو خباتن من شارداری ام حسکن هنکی بحساب بیواجوی بکن ام هر قاده دیجی دبیشن راستجی ام دبیواجوی که دیروکی دا در باست بن دماکو ام بحثاتی تکوشینا گله کرتکن برخدانا گله کرتکن هر دم جبوی مدیروکیه لی ام چه دمه او قاسی نزیک آشتیه نبودن ام هویا کو دلی مدا جبوی کو آشتی به آوا کرن جبوی کو جواکی که دموکراتیک به آوا کرن بالن هجا هنج دزانن اف جوینن مین کو ام مجلس دا پکتینن لوی دردا هنکی روجا وین مهبون روجا وین مین سرکه ام چاوا پرسکریکن کو چاره سر بکن به هورام چاوا پولیتیکان آوا بکن لسروان بون لی مجارمه یا هری گرینشی اف تحریباتن کل سر شارداری متن آوا کرن سا جبوی وان ام بیجن عقل قریش تشیر کرنا وان جیبو هنجی دزانم بریا 15 سبات دجی دناوا نه سالاندا دزانم دناوا شارداری مداجی دناوا باجار مداجی تحریبات کی گلک مزن هات بو آوا کرن لهم عالیه جواکی دا لهم عالیه درونی دا لهم عالیه ام بیجن مالی دا لعالیه ابوری دا تحریبات گلک مزن هات بون آوا کرن آرمان جوان ev bunku dema ku reveberi te guhertin lve deri jiboy ku reveberi ama lve deri nikaribe jiboy gel hizmete bike uj bigel ra ru bimine yani Arman Cavan ev buku dnava gel dahşmendiye ki ava bikin ku bejin ev nikarin revebibin lehinji dizanın vusa ne çebu pişkiriya gel her tim roj broj mezin bu me de برخدانا وانه دجدید دماکو گاسکرنا اراده دماکو گاسکرنا مزبط هایل و درجه خدی درکتنه کی مزن چه بو هر داوی 15 سبات تجی ودیت مدیت کو بریا 15 سبات و دری خدی درکتنه کی مزن درکت هوله اراده و گله هات گاسکرن حیا ایروکه مهر تنگوت او پیوره گله ما یهجا جبو 5 سالان دایمه امجمی 5 سالان خدمتا گل خدا بن دست سرکرنا کایومن نابیده آستنگ انگل بومکو ام جوین خوا ین مجلسه بیک بینن اول مجی اول مها پنجه حساسیت که مزن کده که مزن اراده خوا خدان درد که وی تولی جوین آنده به اول مهر یک خبات خود مشینن سر کمیسیونان توای کمیسیونی ما کار خود تقیب دکن ام هر تم قادانن ما دگو بلکی اوانه
zora zope polisan askeran irada ve gele zaft kiribitin lebeli em misada hande nakin ku evine despê xwe pijînin bên nava suka çarşiya vane bigerin hem irada ve gele gaz bikin hem jî despê xwe pijînin em destura hande nadin em her derekê ser patika van bin evan teqîb bikin heqê hukukê gelê xwe yê bajarê xwe biparêzin û em ê golanên vanê koşên vanê ji van re teng bikin ku nikarin bi derkevin nav gel da. Îrokê em van xebatê xwe dimeşînin. Ji ber wê yekê her hevalê xwe em spasdarin hevala me gelek tişt anîn ziman. Elbette em îrada vê geline em ji vê gelê vê bajarê em desthilatdarin em vê bajarê gel gelê xwe gel saziyên gelê xwe rêve dibin pirsgirêkên vê bajarê derd kul keyfxweşî û janên vê bajarê evene yetmene jî. Van dûmahîkane hûn dizanin ser kiryarên em bêjin desthilatdariyê polîtîkayên em bêjin yên şeriyê taybet gelê me mixabin tiştê xirab jiyan diketin. Em bêjin ew nûzîkbûna ser destketiyên jinan, nûzîkbûna hevala civanan, nûzîkbûna civakê carek dî ser fikra şerên taybet hişmendiya malbatî eşîrkî pêşexistin û dîsa malbatan eşîran têxin pêsîra hevdû. Me her tim gotiye em carê dî jî dibare dikin. Evê tekoşînê, evê partiyê tevayê Kurd hemû kirîne malbatek, kirîne eşîrek. Ew hişmendiya kevin ya başfemayî, ya feodal, ya 100 sala vê gelê dest bezirkirin. Îrokê jî destê polîtîkayên şerên taybet kurên keçên vê gelê hevdû ded kuştin em qebîl nakin. Gelê me jî qebîl nakin. Me her tim gotiye em hember vê hişmendiyê ne. Bi rastî jî ji bo ne tenê gelê Kurd ji bo hemû gelan pêvajiyekî girîng li Tirkiye dimeşe. Gavên aştiyê gavên bi rûmet wek Rêzdar Öcalan di Sibatê da 27 Sibatê da banga xwe li hemû gela kir li rêxistina kir ev pêvajo ji bo hemû gelan e. Bi rastî jî hem fesihkirina PKK hem jî tevgera gelê Kurd tevahî xebatên têr û tujî dane pêşiya xwe gelê xwe hem haydar dikin hem jî pêşniyarê gel ji bo hemû kesan jî kov dikin ji bo çareseriyê. Bi rastî jî kasî ku gelên Kurd di vê pêvajoyê da ket didin em hêvî dikin hemû gel jî kasî gelê Kurd gav bavêjin ket bidin ku zûtir aşitî were êdin van tiştên qirêj evê ku wek qayyum bi xwe qirêjiyekî mezin e em dibînin li wanê dibînin çi qirêjiyekî mezin e tu îrade qebûl nakin tu kesek naz nakin tenê qirêjiye xwe do qirêjiye xwe ne. İşte biz Kürtler, biz hukuk örgütleri de bildiğinizden beri aslında savunduğumuz temel hak ve özgürlükler kapsamında barış hakikatinin bu toplumun ihtiyacı olduğu ve bu toplumda barışın aynı zamanda demokratikleşecek bir toplumla mümkün olabileceğini hep belirtiyorduk ve savunuyorduk. Yine bugün de aynı irademizi ortaya koyduğumuzu belirtir. Bu noktada demokratikleşecek bir toplumun olmazsa olmazı olan, demokrasinin vazgeçilmezi olan yerel yönetimlerin de önemine değinmek istiyorum. İşte bu noktada
Van'da tabii ki daha önce Kürdistan coğrafyasında birçok kentimize, birçok belediyemize yönelik uygulanan kayyum hukuksuzluğu maalesef en son Van'da mazbata gaspı girişimi ve daha sonradan da bir kayyum atama hukuksuzluğuyla birlikte kendini yine bizlere göstermiş oldu. İşte biz Van Barosu o gün o hukuksuzlukların karşısında nasıl durduysak, onun ne kadar hukuksuz, anayasal, evrensel hukuk ilkelerini ihlal eden bir uygulama olduğunu belirttiysek ki maalesef uygulama noktasında da o hukuksuzlukla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinin yürütülürken de halkın ihtiyaçlarını dikkate almayan, sosyal belediyecilik anlayışını bir kenara bırakan bir anlayış ortaya çıktı. İşte o anlayış çok uzak bir tarihe gitmeden Sayın Başkanımız, Abdullah Zeydan Başkanımız değindi. Bir Van halkının tamamına icra hukuksuzluğuyla kendini gösterdi. Evet, biz o günde tepkimizi ortaya koyarak şunu belirttik. Su bir doğal ihtiyaçtır, yaşam kaynağıdır ve dolayısıyla siz yaşam kaynağını bir sosyal devlette sunmak zorundasınız. Eğer siz halka bunu sunamıyorsanız o zaman anayasanızda yer alan sosyal devlet ilkesini de bulundurmamanız gerekiyor. İşte o gün ihlal edilen halkımızın icra tehdidiyle mağdur edilmesi bu noktada sosyal belediyecilik anlayışını da ortadan kaldıran ve yine bununla da yetinmeyen, Van'daki avukatların dışında bırakılarak gidip birçok başka kentlerde avukatlar getirilerek o avukatlar üzerinden icra işlemlerinin başlatılması da ayrıca bu kente, bu halka, bu halkın kurumlarına yapılan ciddi bir haksızlık ve hukuksuzluğun bir parçasıydı. Tabii bu hukuksuzluk bununla da sınırlı kalmadı. Bizler biliyorsunuz ki Van Büyükşehir Belediye'mizle birlikte özellikle şiddete maruz kalan kadınların adalete erişimini kolaylaştırma, güçlendirme ve yine farkındalık çalışmaları yaparak alanda eğitimler gerçekleştirme üzerine bir protokol imzalamıştık. İşte o protokolde kayyum atamasının hemen akabinde feshedilen, ortadan kaldırılan sözleşmelerden sosyal belediyecilik ilkelerinden biriydi. O gün hedef alınan aslında hem kadınların kavuşmuş oldukları güvenceler, haklarıydı, hem de bu Van halkının tamamıydı. Bizler Van Barosu olarak o hukuksuzluğa karşı bu mücadelemizi yine devam ettirdik. Tabii gelinen aşamada dün itibariyle aslında bir kez daha teşekkür etmek istediğim büyükşehir eş başkanlarımız, yine ilçe belediye eş başkanlarımız ve demokratik yerel yönetimlerinin ciddi katkılarıyla İpek Yolu Belediyemiz, Tuşba Belediyemiz ve yine Edremit Belediyemizle bir protokol imzaladık ve bu noktada aslında bu mücadelemizi kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimizi de kamuoyuna net bir şekilde gösterdik.